I pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u 5. epizodu kviza Ko ne zna znaće poslije, a danas u uvodu čisto samo da se osvrnemo na naš diss track koji smo snimili, prvenstveno zbog fanova koji su rekli zašto vam ovo treba. Vjerovatno će izaći video gdje bismo mi to objasnili ako bude potrebe, možda i ne bude, vidjet ćemo. Uglavnom, naš kanal je uvijek bio raznovrsan, bilo je svakakvih vrsta klipova od skrivenih kamera do skečeva, do izazova i tako dalje. Tako da smo odlučili da snimimo diss track, da probamo kako to ide. Zaslužen je diss track, sve riječi koje smo stavili u diss track smo i mislili, tako da ne mislite da je to bilo onako samo. I za one koji vole kviza će uvijek biti, evo imate večeras epizodu i imat ćete sutra navečer napad na medalju, to je to. Da mi predstavimo takmičare, danas će dobiti opet šansu da napadnu medalju Čazim i Mensur. Dakle, Mensur je bio blizu ono jednom, skandalozno je bilo, jel kontraverzno kako već, i Čazim je... Nije blizu, ali nema. Da čujemo šta ćete reći. Ja isto želim samo brzinski, ja se zahvalim svima na podršci za naš diss track, jer eto, stvarno nam puno znači i mislim da je baš kvalitetno, odmjereno, bez ikakvih uvreda, sa poštenim argumentima. Htio sam da se osvrnem na to, stvarno hvala svima na podršci, a Emerald je sve ostalo rekao. Što se tiče kviza, pa šta reći, idemo opet da se zabavimo, pokažemo neko znanje i nadamo se da ovaj put neće biti kontraverzno kao što je bilo onda sa Džinom. Evo ja želim ruku pružiti svom protivniku prije ljepša za pošten meč. I da čujemo još Mensura. Ništa, ja se nadam fair i poštenoj igri. Da nećeš biti zakinut ovaj put, ja. Neće, naravno biti takvi opet problema. Okej, neće biti pitanje ko je osvojio Eurosa. Ništa slično, ajde. Ništa, zabavite se malo i nauči nešto novo. Eto, to je to, mi idemo na igru Ko zna više. Počinjemo sa igrom Ko zna više. U prvoj rundi su pjesme sa milijardu pregleda na YouTube. Ima ih dosta, da vidimo koliko ćete ih se sjetiti, pa da počnemo, dogovorite se samo ko će prvi. Ma svejedno. Svejedno je Mensuru. Eto Mensura početi. Svejedno ti je rekao si, ajmo, počinjemo, 3-4 sad. Ajde, Gangnam Style. Okay. Justin Bieber, Baby. Moramo izvođače ili samo? Pa morat. Mada naslove pjesama. Ajde, ićemo naslove pjesama. Ajde, Hello. Adele, dobro. Justin Bieber, Sorry. Shape of You. Da sam fan. Shape of You, dobro. Taylor Swift. Isteklo je vrijeme. I ja mislim da jeste. Isteklo je vrijeme. Ja sam vidio da je povodba broju, ali... Isteklo je vrijeme, nema šta, ne, isteklo je vrijeme, meni su vrijeme, što bodno. A čekamo, ne znam ja. Meni je nemoguće da je prošlo 10 sekundi. Dakle, morali smo koristiti VAR tehnologiju da bi utvrdili da je isteklo vrijeme, jer stvarno je čudno, on je znao pjesmu, ali ležerno se nekako ponašao i svi smo ovdje u režiji, ne znam, stvarno čudna situacija. Moja greška, ja sam mislio da je neki 5-6 sekundi, zato sam razmišljao Taylor Swift koju bi onda... Moja greška, uglavnom sve je okej. I provjerili smo sve regularno, okej. Idemo sa drugom kategorijom, to jest drugom rundom, a to su hemijski elementi. Čazim kreće prvi sada, 3-4 sad. Hidrogen. Možemo na latinskom ili na našem? Oksik. Oba se pikaju. Oba se pikaju, ja, ako ti kažeš tačan. Ajde. Oksik. Oksik, helium. Natrij. Silicij. Bor. Karbon. Plutonijum. Azot. Željezo. Neon. Bakar. Olov. Zlato. Platina. Srebro. Einsteini. Ja sam tako. Hlor. Hlor, dobro. Magnezij. Je li kalci bio? Nije bio. Nije bio kalci. Sumpor. Živa. Siliciju. Bio. Isteklo je vrijeme, tako da Mensur mora da potvrdi. O, ja. Ponadao se, ali mora potvrditi. 10, isteklo je vrijeme Mensuru, tako da Čazim vraćamo su igru. Germani.
odustaje Mensur, dakle ne treba nam countdown. Čazim izjednačava igru na 5-5, tako da ne znam jesmo li imali do sad ovaj slučaj, uvijek je bilo 10-0, ali evo, ovaj put 5-5 i idemo. Hvala Bože, puno sam molio Boga da ne bude 10-0 konačno. Eto, i bit će ravnopravno u sljedećeg, idemo, pogađanje. Dobrodošli u igru pogađanja, krećemo sa pjesmama, znate sve kako ide. Evo, da čujemo prva pjesma za vas. Koja li? Mensur prvi, pazite na zvonce. Mensur prvi. Gasto znamerno. Tačan odgovor. 4 poena uzima Mensur i vodi sad 9-5. Idemo na drugu pjesmu, a druga pjesma za danas je, samo mi dajte sekund. Gasto za kućija. Prvo sam mislio da je slabije. Ajmo, spremna je pjesma, idemo 3, 4, sad. Čaz mi ovdje bio prvi. Mockingbird Eminem. Svaka čast. Ponosan sam na vas dvojicu, jer je ovo jedna legendarna pjesma. Kultna. Ja svaki put dobar imam. Evo sad imamo i kultna pjesma, dakle imali smo kultni film, imali smo kultna serija i sad kultna kultna sve kultno, što sve nam je slušava i gleda. Trebamo promijeniti kviz, možda u kultni kviz. Zanimljiv rezultat. Ok, idemo samo da provjerimo šta je nama Tala spremio za treću pjesmu. Ovo je čekaj. Nije Tala, nije ovo Tala, šalim se, nije Tala ipak. Da vidimo. Kaj strane. Tala ljuti. Tala, nije, ne sluša ovo Tala, a ovo pjesmu Tala ne znam, to ću vam reći. Ajmo. Znam, ali dok se sjetim kako je. Joj, to je Drole, pustio ga. Zapisano je u vremenu, kakva je to ljubav bila. Taksi. Kako sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Smiješno bi, brate. Možda bi otjela tako ništa. Nekom ponovila. Zapisano je u vremenu. A šta je? Znam izvođača. Ja ne znam vremena sad. Znam izvođača. Pa što ne kažeš? Šta je? Pa što ne kažeš? A ne znam pjesmu, ne znam ime pjesmu. Pa ja. Ne znam što se smije. Ajde, kazni se ovo. A ne znam kako sve pjeva. Znam pa. Ja znam ko je pjevač. A on možete podijeliti po jednu, on kaže, ti kažeš na izvođača. Stan, malo ti Ajde, podijeli. Nedjeljko Bajić Baja zapisano u vremenu. Pa to, prva riječ. Samo s drugom Prva riječ. Kad ja ne znam kako se zove pjesma, nisam slušao. Da, meni je smiješno. Čekam refren. Ja sam stavio ovu pjesmu i znao da se zove Zapisano vremeno, ali nisam znao koji je prvi stih i prvi stih ide naslov i oni tako odugovlaču. Šta ja znam? Slučaj je bilo, samo eto izvođača ne mogu se sjetiti. Ispade sad svakom prvi stih je pjesma. Razumije bi vas, ali meni je stvarno bilo Ne, neka je, ja sam razumijete otpjevao mene što je meni. fino, čekali smo da vidi Mensur, ne zna izvođača, aj nek ide. Jest, odavno se nisam ovako nasvio, tako da... Plesao. Jel, Malo je Čaz bio mi uzode pojene i vodi 4 razlike, mi idemo na film. Uzmite. Idemo sa filmom, kao inače, dobit ćete scenu iz filma, upućeni glas. Napao sprat. Idemo, evo ga. Koji je film u pitanju? Aha. Ovo je... Znam onu rečenicu. Ok, da vidi režija. Stani, znam. Dakle, poznata maska koja se danas koristila, ako se ne varam, u ovom filmu je prvi put korišćena Anonymous maska. Ne znam glumca. Ok, evo, napisat ćete, ok. A ti imali još jedna riječ, samo malo. Mogu pogledati još Svako jednu. napiše, ako je 2 riječi, napišem 1 riječ. Morat ćemo, ok, ajde, morat. Ništa ja ću pokazat.
Girl with the Dragon Tattoo nije tačan odgovor, Mence napisao Vendetta, sad, da vidimo, morat ću ovdje režija da se uključi. Dakle, tačan odgovor filma je V for Vendetta. A pošto je pogodio suštinu, ne može dobiti svi 5 bodova. Ali eto, pa 3 boda, jel se slaže režija, samo ima... 3 ili 4 boda. Znam ono da je bila scena ona remember the 5th November, ili tako? 5th November. Dao je još citat dodatno, to je nadoknadilo taj 1 bod, 4 boda ide ovdje. 4 boda ide za Mensura, pošto je dodao i citat, 13-13 je rezultat, idemo sa slikom glumca. Dakle, sad ozbiljno glumac, evo ga. Joj, znam čemu je glumio najprepoznatija. Da vidi režija. Smijem to napisati ako ne bude. Ok, da vidimo. Glumac je u pitanju. Sad. Ako imate šansu za puni 5 bodova da napadnete ime glumca. Ako ne budete znali, treba nam da napišete barem jedan film, ali ovaj za 2 boda. Samo za 2 boda je film ili serija u kojoj se nalazili. Ok, okrenite. Ne znam šta je Mensur napisao, netačan odgovor, a Čazim je znao seriju House of Cards gdje se pojavljuje Kevin Spacey. Kevin Spacey, eto, očekivao sam da će se znat barem film Seven, ali eto. Ok, 2 boda Čazim ovdje uzima, a mi idemo na sport. Idemo na sport i slika sa kontraverzne utakmice. Opet idemo... Protiv koje reprezentacije se desi, dakle, u stvari treba mi 2 reprezentacije s ove slike. Neću više ništa reći. Samo ću reći da je gol postignut rukom. Neću reći ko je, vidi se, mislim da se vidi ko je. Trebaju mi 2 reprezentacije sa slike. Mensuru samo novi marker, treba i tu u tome. Mogu pogledati još jednu sliku? Smijete gledati, Nedim se snašao u prošlom kvizu. Kad je bio Forrest Gump, on je pogledao u kačket i na kačketu je pisalo Gump, tako da ima tih fazončića. Mislim da je jasno koja je prva reprezentacija, igrač koje, dakle, ovo je bilo da se kvalifikuje reprezentacija koja je postigla pogodak, trebala se kvalifikovati na svjetsko prvenstvo ili evropsko, mislim da je evropsko. Ajde, probaš. Eto, napisao. Znači, obje reprezentacije za punih 5 bodova. Idemo, 3-4 sad. Francuska, Njemačka i Francuska i Republika Irska, tako da Mensur, uzima 5 poena ovdje i odljepljuje se. Idemo na igru Poredaj po. Počinjemo sa igrom Poredaj po, a u današnjoj igri su serije i godine kada su te serije počele da se emituju. Dakle, evo dobit ćete spisak, a uvijek tebi jedan spisak izaberi koji ćeš isti su, jel? Idemo da čuju gledalci. U pitanju su Breaking Bad, Game of Thrones, Sopranos, How I Met Your Mother i Peaky Blinders. Sve su serije dovoljno popularne da bi bile u našem kvizu, eto, da se tako izrazim. Daćemo takmičarima do minutu vremena da razmisle i napišu spisak, dakle, od najstarije prema najmlađoj, po godinama izlaska, kada su tek počela da se emituju. Završili su takmičari sa njihovim poredcima, da čujemo šta ste tu skuhali. Čazim, Sopranos, How I Met Your Mother, Breaking Bad, Game of Thrones i Peaky Blinders, Mensur, Peaky Blinders, Sopranos, How I Met Your Mother, Breaking Bad i GOT. Tačan redoslijed. Najstarija serija, Sopranos. Čazim uzima 2 poena, Mensur 1. Druga po redu, How I Met Your Mother, Mensur 1, Čazim, 4. Treća, Breaking Bad, Mensur 1 bod. Sve za jedan kasniji. Čazim 6. I Game of Thrones 4. Čazim tačan redoslijed. Čazim dobija 2 dodatna boda, a Mensur uzima 4 boda. Ok, tako da rezultat u ovoj igri je 12-4 i ovo je rekordna razlika u ovoj igri koju smo postigli, tako da idemo sa igrom koja je bliži da vidimo kako će se tu snaći. Krećemo sa igrom koja je bliži da vidimo kakve su vam procjene. Prva procjena koju morate napraviti jeste koje godine je Maradona postigao legendarni pogodak takozvanom Božjom rukom. Dakle, opet je li riječ kontraverzno? 2 kontraverzne utakmice. 2 kontraverzne utakmice u ovom okršaju. Maradona
poznat. Tad nije bilo VAR tehnologije, ono, nije moglo to da se vidi, ali bilo je sudija, jel, sudija je stajao tamo do kornera, ne znam kako nije vidio da je rukom odigrao leto. Eto, napravili ste procjene, idemo. 1986. Mensur, 1996. Čazim, tačan odgovor je Mensurov, tačan je potpuno tačan, dakle, uzima dodatni bod, znači na 4 boda dobijaš dodatni 5 bodova, uzima Mensur, jel, izjednačava rezultat. Trenutno je izjednačeno. Idemo, druga procjena. Koliko puta je grad London veći od grada Pariza? Površinski. Koliko puta? London od Pariza, površinski. Dakle, koliko puta je veći? Jasno je pitanje. Eto sad, procjena. Kako je luda ova igra, vjerovatno. Igra u kojoj nikad ne znate na čemu ste. Drole ovu igru baš savladao bio kada je on osvojio medalju. Čovjek je u oba duela uzeo svih 16 bodova, tako da čovjek... Ako ste gledali serijal Čudne ispovijesti, on je suprotno od Oraha Pite. Hajde, evo ja ću napisat nešto malo ludo. Idemo. Moraju napisat vrijeme, mislim svi na premijeri sad pišu tamo, hajde. 4 boda nosiš. 4 boda, A nije onda 5. 5 uzo jer je tačno bilo. Ajmo, idemo, okrenite. Mensur 6 puta Čazim, koji je to broj? 5. 5 i tačan odgovor je 14. To je 15, tačan odgovor je 15. Razmišljam u broju 13, ali gdje će biti 13? Ja sam tio 10, ali rekao sramotu. Mensur uzima 4 boda i vodi 4 razlike. Treće pitanje, to je procjena, koliko pregleda ima najpopularniji klip huligana iz gimnazije? Ovo je sramota. Okej, dakle... Mislim, napiši ti buraz koliko god hoćeš ti napiši. Ako hoćeš decimala, suvel na YouTube-u ti, ako imaš takav update... Mislim samo ne decimala, nego... Zareza, mislim, pardon. Možeš puniji broj koji misliš. Okej, tako da... Mensur je bio u tom klipu, to ću reći. Mislim, trebali bi znati koji je klip da bi ovo pogađali. Tako da, to je klip u kojem su se prvi put pojavili Mensur, Nedim i još par kolega koji nisu sad aktivni s njim. Ja znam koji je klip, znam ja koji je klip. Okej, morate napisati procjenu, članovi ste kanala, valjda ulazite da pogledate ponekad, ili ako izađete sa nekim na kafu, ono šta ja znam, sa nekom curom, pokažete koliko imate pregleda, ne pitajte me kako ovo, odakle ovo dolazi. Idemo. Mogu sam još, samo nešto. Zanima me trenutno na live-u na kog navijate, dakle pišite Mensur ili Čazim. Eto, Čaza je pokidao vers, Mensur uvijek pokida glumu, tako da... Teško je. Idemo. Okrenite. 2,8 miliona je Čaze krenuo, Mensur 2, da ne čitam, tačan odgovor je Čazimov. To jest nije potpuno tačan, 3,1 milion je tačan odgovor. A Čazim je bio 300.000 blizu, Mensur je bio 900.000 blizu, tako da Čazim uzma 4 boda. I izjednačava rezultat. Wow. Opće znanje će biti pakao. Svaki susret samo zanimljiv. Niste potrebni da iza 3 evo, Tala se buni, on je povrijeđen. On je, u tom klipu žvake su mu ispale napad. Okej, idemo. Četvrto pitanje. Koliko kostiju u svome tijelu ima ajkula? Ovo je... Znači, možemo se izofirati kod Znači... Ono koliko Banja Luka ima stanovnika milijarda. Idemo, koliko kostiju ima? Ovo isto težina kita. Ovo nije težina kita, to kažem. Ovo nije težina kita, ovo nije ni prosječni život kengura, ovo je nešto što se zna. Kažem da je jako... Okej, životinja je... Širok raspon odgovora. Širok raspon odgovora, vidjet ćemo. Samo napišite vi vaše procjene. Da ja nešto ne bi rekao što ne trebam. Malo fali odgovor. Ja, samo da dopišem marker. Da ne bi opsovao, ne, to je Drole prosao fazon. Okej, ajde evo, napišite. Wow, kakav broj kod Mensura, ajmo Čazim. Ajde ja. Znači sad da izvijenim ili... Wow, evo, Čazim je napisao 10K. 10K, Mensur je napisao 2353, hajmo sad, vrijeme je došlo. Ovdje treba dodati neke efekte, dakle neki dramski zvuk, ovo ono,
Tačan odgovor je ajkula ima samo hrskavice u tijelu, nema ni jednu kost. Mensur uzima 4 boda. Ajkula je građena od hrskavice, tako da je ovo bilo pitanje koje trebate znati, čak u općem znanju je trebalo biti. To je to, idemo u opće znanje, bit će pakleno kao uvijek. Idemo sa finalnom igrom u ovom duelu, igra općeg znanja koja će nam donijeti pobjednika i čovjeka koji će napasti Nedima i medalju. Za vas danas kategorije su geografija, sport, historija, film, jezik i igrice, dakle najnovija kategorija, a pošto Čazim gubi, Čazim mora da bira kategoriju, gubi 4 razlike. Okay. Hajde geografija. Geografija, da vidimo šta je to u geografiji. U kojem gradu se nalazi ova građevina? Samo sekundu. Moramo da upalimo laptop, samo brzi kat. U kojem gradu, dakle u svjetskom gradu, se nalazi ova građevina? Jako je poznata. Čazim ima prednost. Ja mislim da je u Australiji negdje. Kada čujem grad, ja ću zaključiti odgovor. Pretpostavljam šta je. Evo, da... Ono što izgleda koji je ajkula, jesu. Pa šta je? Okay, Nedim je trenutno u režiji i tvrdi da zna odgovor. Eto, toliko je čovjek spreman. Vidjet ćete sutra da li će odbraniti medalju. Je li Australija ili Irska? Ok, grad nam treba. Dobro, evo samo još 5 sekundi. Morat ćeš dati odgovor, eto 5 sekundi. Hajde reću da je u Irskoj, vjerovatno u Australiji, da je to Irsko. Grad. Dublin. Nije tačno. Nije u Australiji, ja se volim između 2 grada, zato vjerojatno mi postavio pitanje, jer ono ima... Ali imam jedan pokušaj, samo još malo da razmislim. Opera House, znaš šta je, ali... Ajmo, 5 sekundi ćeš dobiti. Pošto kradeš pitanje, još... Možeš da pogodiš. Ja, ajde, 5 sekundi. Tačan odgovor. Tačan odgovor, Mensur uzima 7 poena i odlazi na jako ubjedljivu razliku, ali tek je prvo pitanje, jel tako? Mensure biraš. Šta je ostalo? Sport, historija, film... Može sport, evo ne moraš napraviti. Ok, Mensur voli sport. Zaključak. Koja država je osvojila svjetsko prvenstvo u hokeju ove godine? Aha. Znam da je bilo nešto veoma diskutabilno jer su pobjedili finalu, ja mislim Ameriku, koja je najjača. Dvomim samo malo. Koliko ima sekundi? Ok, možeš, dajemo da se razmisli, nikad ne limitiramo, ali ono, ako osjetim ja da previše razmišljaš, ukinut ćemo. Ali eto, ono... Reći ću da je osvojila... Imaš pravo da razmisliš. Eto, reci. Rusija. To je tvoj odgovor, nije tačan odgovor. Ja bih rekao Finska. Tačan odgovor. Čazim uzima 7 poena i vraća se na 4 razlike. Idemo, Čazim šansa da ode u vođstvo. Historija, film, jezik i igrice. Hajde film. Film. Pitanje iz filma. Nabroj barem jedan film čija je radnja vezana za smak ili kraj svijeta, izuzimajući zombi apokalipse. Ok. Dakle, barem jedan naslov filma koji je vezan za smak ili kraj svijeta. Ok, samo sekundu. Imaš vremena da malo razmisliš, da napraviš neki filter u glavi. Eto. 12 Days Later. 12 Days Later. Zaključite odgovor svoj, jel tako? Ja fakat ovo govorim samo ko pretpostavke, ne bogam, nisam. Nisam ja ništa rekao, tako da nisam apsolutno odao nikakav hint. Ti trebaš da zaključiš, samo da ja uđem. Znamo o kojem je filmu riječ, ali eto, ajde, morat ćeš dati odgovor. Evo, Mensur se buni, imate pravo da se bunite kao takmičar, to apsolutno stoji. I, ok, evo samo. Ajde, reći 12 Days Later. 12 Days Later, samo sekundu da provjerimo je li to vezano. Provjerili smo, dakle, znao sam koji je film u pitanju, samo sam htio da provjerim da li je vezan za zombije. Pošto sam ciljao sa pitanjem na smak ili kraj svijeta, izuzev zombi apokalipse, dakle, bio je virus u pitanju, ali zombiji su također bili u pitanju, tako da nećemo priznati. Čazmo odgovor, Mensur ima šansu. Ja imam jedan film u glavi, zove se 2012, ne znam da se to može priznati. Tačan odgovor, 2012. U tom filmu, dakle, prirodno zemlja dolazi do apokalipse, počne da puca, na to se mislilo, dakle, izuzev zombi apokalipsi. Ja se nadam da je ovo pošteno. Ja se samo pitam da nije u filmu virus i zaražene osobe da podsjećaju na zombi, jer zombi i mrtvi ljudi koji... Evo, nalazi se u top 28 highest grossing zombie movies. To je to, tako da, apsolutno je pitanje bilo izuzev zombi apokalipse i
Šta si ti Okej, rekao? okej. Zombi apokalipsa. Ne, ništa. Nema šta. Idemo, Mensure, biraš. Aha, šta je Da ostalo? čujemo šta je ostalo. Historija, igrice i jezik. Pa može historija. Koji antički grad je bio žrtva velike erupcije vulkana? Antički grad. Jest. Razmisli i daj nam odgovor. Okej, Ne znam, mislim da je vulkan vezano. Rekao Bjetna, je li to grad? nije tačno odgovor. To je vulkan. To je vulkan. Vulkan jeste, ali antički grad, Možda Pompeji. tačan odgovor. 7 poena uzima Čazim. Tačan odgovor, dakle, Pompej, Čazim je uzeo ovdje 7 bodova. Tako da rezultat je trenutno 4 razlike za Mensura. I Čazim bira, ima šansu da ode u vodstvo, još 2 kategorije su ostale. Kategorije igrice i jezik. Jezik, šta može jezik? Okej, snima mikrofon. Možeš samo opis kategorije jezik, pošto prvi put čujem. Kategorija se zove jezik, ti ako hoćeš da izabereš, dobit ćeš pitanje tu. Jezik misli se, brate, bosanski jezik, engleski jezik. Znači šta učiš vjerovatno na bosanskom, a evo vidjet ćeš. Koja stilska figura se koristi za oponašanje zvukova iz prirode? Onomatopeja. Tačan odgovor, 6 poena uzima Čazim i vodi. I ovo se do sad nije desilo u kvizu. Mensur ima, u stvari desilo se, pardon, Ženan je tako pobjedio. Ima pitanje, da vidimo iz koje kategorije. Prvo, kategorija igrice, nevjerovatno je pitanje, eto. Svi trenutno na live-u pišite u pitanju igrica GTA San Andreas, dakle, pišite ako ste igrali tu igricu. Šta je pitanje? Okej, samo govorimo o njima, u pitanju GTA San Andreas, sad ćemo da vidimo. Dovest muđu, Ja, eto, da vidimo, okej. Samo nek razmisli sad dan. Okej, pitanje za pobjedu i napad na medalju. Ako je glavni grad. Kako glasi šifra za povećavanje health pointsa i novca u poznatoj igrici GTA San Andreas? Jesu ja. Tačan odgovor. Tačan odgovor, Mensur uzima, ovo je neka vrsta pravde, nije tačna pravda, ali eto, u prošlom kvizu gdje je on učestvovao, izgubio je u zadnjoj rundi, u zadnjem pitanju, ovdje je sada uzeo 6 bodova koji su mu donijeli pobjedu i napašće sutra pardon, u vodu se, previše sam ovdje uzeo. Sutra nastavljamo ovu epizodu, dakle, Nedim brani Pogubio se vodite. Okay. Dakle, sutrašnja epizoda će biti duel Nedima i Mensura, gdje će Nedim da brani medalju koju je stekao u prošloj epizodi, a da čujemo samo mi takmičare šta će da kažu. Nemam šta reći, bio je veoma zanimljiv duel, bilo je napeto do zadnjeg pitanja i nemam ništa drugo da kažem. Bila mi najzanimljiviji duel do sad, definitivno. Pitanja su bila maksimalno korektna i Mensur je zasluženo pobjedio. Ja bih tako da dodam Čazim na fair i korektnoj igri. Ovaj mi je po meni duel bio zanimljiviji od mog i Jane-ovog duela, baš je bio nekako napet, iz časa u čas se mijenjalo i vodstvo i sve do zadnjeg trenutka. Ja sam se dvomio čak između dvije neke šifre, a je zakon Hesijam i rekao sam Hesijam zato što sam se sjetio da je zakon za policiju. Jeste. Iz klipa jednog našeg. Pomoglo je djetinjstvo. Djetinjstvo. Eto, igrica GTA San Andreas, pišite u live-u ko je igrao tu igricu, vjerujem da ste svi, pogotovo ako ste stariji, recimo, od 2000 i to godišnje. Ja mislim da smo svi smo igrali ovdje. Osim Mateja, to je zanimljiva činjenica da Matej, eto, čovjek koji voli igrice, igra igrice, nije igrao GTA San Andreas, tako da Matej, zašto? Matej, da je došlo pitanje, da li bi znao? Ja, da li bi znao, ne bi znao, kaže Matej. Ajde, dođi Matej da pozdraviš. Da pozdravi Matej, samo Raju. Svi u komentaru pišite Tala. Evo ga. On je bio u režiji i reci Tala, vidimo se u sljedeću epizodu sutra. Sljedeću epizodu sutra, samo GTA igram. Ćao.